Ekikorwa ekyo ky'obusaasi kyaba omu kyaro kya Mabaale North omu town council ya Mabaale district egi ya Kagadi omu magingo ga shaaha nka 8 burikusheshera izooba. Eka eyayokyebwa neya Ausi Katatumbwa orumwarimu w'omuzigiti ogwa Burora omuri Kagadi. Okurugirira habatuura Ausi habaire naatuura n'omukyara we hamwe n'akahara kaabo ak'emyaka 3 akafeera omu muriro ogu. Abazaire bo biihwa omu muriro ogu barikuba munonga kandi bairukangibwa irwariro rikuru erya Murago okutunga obujanjabi bitu embeera zaabo nizerarikiriza. Barranwa hamwe n'abatuura bagira ngu abookizi eka ya Ausi babandize kuteeka ebiti aha miryango ya Ausi nikwo kubootya barikukoresa amajuta aga petroli. At 2 a.m. I awoke, I was going for spectacle. Then I started to hear the noise, someone sounding. Then I awoke my husband, I told him, someone is making noise, what is happening outside? He told me, maybe yesterday is Monday, it may be the people who are in the clubbing, what they may be. Twaija tusange basibireho aheru batereho ekiti maze kutekaho ekiti nenga twasara amagezi twachwa beningiwanye beira aheru mazire gichwa twatwahamunda tusangira omusajja ali mu mbeera zibi wena ahire engwe zona zihoireho mukazi ahire omutego naguhoireho so tumalirize kukwataho usanga abasajja bateka mu matoka yaya batwara hoima mu irwaro maze kwatwara mu irwaro hoima omwana twamuyamutwa mutwara Kagadi baitu omwana tumuheremu afuire. Abamwe bagira ngu bagezeho kwirukangirira abantu aba okubayamba okubiha omunju bitu omwana we yaba yafiire. I ran inside, I bring a hammer, then he opened the door. When he opened the door, we opened the door and then we see. I don't know what to say. Those people, they burned, but the man is stand, but the woman is sitting down just to cry, help me, please help me. Chairperson w'entebe y'okubanza owa Mabaale North Bone Katabarwa yajumirire ebikorwa by'obwisinke ebi nikwo kuhabura abarikuba baine obutiikirizingana ngu hakiri beyambisa obushobozi okukira okutwarira ebiragiro omu ngaro. Yarora ekikora mw'erusi yange munu tinkakiroraga kyonka nkuteerera abantu borabo ino butakengangana n'omuntu iwe yambe ogenda omu bakulembezi obuzira bazira ensonga mbayimare mureke kukora ekikora kya mulingo ogwo ati bayitiremu omwana ataine musango. Zibaire esaaha 10 z'ekiro nduze ekaawo bisanga abasajja nanteerera esimu nangamba wamanyi byagwa Mabaale nimugamba kwati mukimanyi mwalimu Ausi bamwokeze kunu omwana afuire uwe n'omukazi mbeera zibi. Sheikh Haji Isingoma Muhammad o district card wa Kibaale Muslim district erikutwara Kagadi hamwe na Kibaale nagira ngu ebikorwa nkebi na Quran nebijumirira nahabwe cy'abantu begarikemu. Quran ekabijumira muno kandi kibiri bya Busilamu kandi Quran suratu Maida katugamba omuntu wena aita omuntu omu Allah muteekaho omusango nkaisira abantu ab'ensi yona nabwekyo kiri kikorwa kibi muno twesoroizanu n'obusaasi bwingi tugenda kuziika. Omukiira kutwashakiramu amakuru aga polisi ya Kagadi yaba yahereze kuhika aho obwiso obubiire bitu kyabasikaho kugira eki bagamba n'abanyamakuru aha bwiso obu. Gashakwa Onesmus turi ahabwe ahabwa Tayari West omuri Kagadi.